Sang Hyang Kawiswaru Guru Rekemang Saraswati Ori sadekala kulun nang wadaraken nikang carita Mugu Tuan kena tulah pamidi kata-kata sakulugo terus seperti sentanan mulun persap Muniweh Tuan susu Diu piru tepinten gati kunang arilawasi kang kalamir. Sang Hyang Sunyantara Kodi gelap tu merasakan usuk maring ranuning paraja manalo. Pojang kepanira Sang Hyang Astuda separuh. Wangi ketira bogawan keresna dewi poyan neraka. Sang Hyang ringit amulah carwet ning tinuduk denir Sang Hyang para mekawi. Muni wek ekanir Sang Hyang guru reke. Saksana mijir.
Sang Kawiswara Murti Natansah omul kunang tatu carita Onu siru makersitana kapinging niru Kawistara marikanang jagat raya Hang maupun elas Bogawan Dipta Murti Nurnatanan wane Aluwuh marikanang pesaraman kunalisade Papan sampun pascading ngaji muang caturweda Nimitanian makuek ikanang persisianira Pernatu matuang kelawan sira sang makayati Dadi samangkan Undang ikang tatu jantung warna Warwijil sirsang makayati waru saking pasaraman Papan sampun wusang ngarang suki kanang Surya Sewata Nimitanian nantian ke amertiaksa kenu ikanang persisio para sang Kodia ngapui kanang para wardenira Yo nyanon niresuduk Panatan saksir sang makayati Sang yang siwu inarcana nira Nimitanian sudo Parabawan nira luar sir sang yang si tangsu Samang kana para wartini kanang sir sang makayati Ngeluar sangyang pulau Samangkano Subagawiryo Ngasatu nero Adawan tulus Siena warawa Kulun pasang tabe kiranak ingan iku enak aksina kenu pangubatin sisian sireramu ya bapu Uduh nana puya itu sisian ramu ya bapu ngadeg nanak asung kertanugara ke siri ya bapu kelawan kita ngadeg nanak siena
Paramarta Siwa Rano panjang Mametan lugero titiang ratu singih parana aksi ratu mungweng semah pangenjali baktin titiang itu pedak tangkel majang ring singih parana kadimangken mangdone titiang tan keni cakre pawan singih parana wah jarakangku soalen poyat kita yon samangkane enak kawis taning ngeramu ya bapa ngadeg pocara ketawalen poyat kita asa punika naler ratu dewa gongalit sang laksana kumara palungguh cokori dewa aksi ratu mungwing semah pangenjali bakti itu uduh cara kang kuwi tawalen poyat kitian samangkana kewale kawingking poyat kita rumuku dena kasung ketenu gara ketuante oh ini mametan lugro sabdo munewaro lawan mametan lugro titiang ratu parano sasuwunan titiang singih parano aksi semah pangenjali baktin titiang parekane cerik werdah karatu Coraku gagak kampuang poyat kita yan samangkana. Usasung kertenu gerake sira ramu ya bapa ngadeg jarak werdah. Oh inggih karatu. Sapuni kenalar ratu dewa gongalit aksi semah pangendali baktin titiang. Ngadeg cara kegagak kampuang poyat kitu enak asung ketenu gerak ketuan teu kawingking aing karatu ngelawan katalian dendeng bakti lawan manirus angwipun inangkil detekap sisianire kang mupenelasir sang laksana kuman wantian tua tetanyu sire sang maka guru kelawan sisianire
Uduh. Nanak sisianku laksana kumara poyat kita. Dadi itu saketemu poyat kita gat. Umedak kerijeng sira ramu ya bapa kaya mangki. Apa menawana parayu janan teu? Yanduran katengetan. Enak mangki wis tarakna. Lamakane ramu ya bapa. Mawuruhu weri pangartikan teu. Mangkane nanak. Mametan lugero titiang ratu parana. Urun titiang ojah kadi bawa singih parana. Sane ketiba ring ido anak ido sang laksana kumara. Mametan lugero titiang ratu. Ratu Dewa Agung alit palunguh Cokori Dewa titiang ojah kadi baos ido anak kelingsir. Daging asapun iki tel wacanan itu. Cening sang laksana kumaro anak kebukoi Dewa. Murid bapo sayang mulo anak kebukoi Dewa. Dadi buka tumwen ben lantas gegeson anak kebukoi Dewa. Pedek tangkel dini diajang bapone buka jani. Apa mirip pada ane membuat sarapan Dewa. Mawenan buka tumwen Dewa. Sarap tangkel dini diajang bapa. Yan sing teki Dewa mekeletan. Nang jo aturan kapening baponi sapunika ratu wacanan ido anak kelingsir. Singih pakulun sang makayati. Satepung pinaryuda tanana sing salka diling teu. Kewala kesamuana kena ye kirana kingalike. Wani umatur rijeng siresang makayati kaya mangke. Nimitanian nadan melarapan saturan sirnanak yeki. Mata makan alpaku pina kesisir kelawan siresang makayati. Memeh Ratu parano daging asapunika atur ridayana. Mametan lugero peng banget titiang ring singih parana guru. Uyati kadi tepung mekeper ten jawenten piwal. Manut kadi del wacanan singih parana ring sikiang titiang. Uyati makawenan nadak sare gegeson titiang pedek tangkil kadi mangkin. Wenten syarat jadi aturuning anyang titiang ring singih parana. Kewanten ampur yang pisan. Mangnonenten sangkan ngatur titiang puniki mewastu kadi titiang dados sisya purun persanga ring linggih singih parana. Bilih-bilih raris ngaryanin salit arsa
salah penampian ring sejeroning pekayun singih Prana. Sapunika Ratu Kadiatu Ridayana. Wari wawu karengu ditekap siresang Makayati. Wah, ning murid bapa sayang dewa Ratu. Kemudian murid sayang adi welan. Meni dewa pedak tangkil bantas matur gen bapa ngardi ning tersinggung. Ngarti ning salah tampi. Nak mula sing dadi nyan gurune keto ning. Apa nih kanang guru tanpa sira Sangyang Darma. Gurune patuh cara ida Sangyang Darma. Kang sinenguh Darma asing-asing wang aminta wenang paweke. Nyen ya patut bakal mau pinunas patut keijen ia diastun musuh. Keto nyen kewenangan dadi guru. Sing dadi pilih kasih tekin murid. Mara nyen muride apa adane sugih tu bang liyo nang biji sing dadi keto. Maro lantas gede tetomo kang murid perjani gurune lelor sing dadi keto ning. Maro lantas murid lacur perjani lah lantas sang ubat abet bang hukuman sing dadi masih keto tumailon-ilon menganatirikan murid nak sing dadi keto ning. Sing keto tualen patut pisan puniki wawu guru niki. Nggih Prana cocok kempun dados guru to. Wah, melah gede. Waduh. Apa ngarane guru? Nabi sane kebos guru to. GURU. Wih, sing Prana modern niki to. Wah, apa? Mulu keto neken madan guru tawangci. GURU. G genah. U uning. R ring unuk. Oh, genah uning ring unuk. Yen ning dados napi wastane murid sik guru ngerek unuk iyo-iyo. Mekejang yen ada unuk ke ditusik gurune. Mawenan gurune patut sing dadi mau pilih kasih. Unuk ke patut bang lah kang tekin muride. Ya diastun gurune enu nyen dadi guru SD, murid subuh nyen S1 sing dadi gurune apa adane sentimen gitu nyen pangtawangci. Sapunika pas cocok niki wawu jak guru teladan niki ke bawah tu. Langah wenten guru sekadi sing Prana tu. Yen murid napi mentu. Murid bah singi Prana guru kan kayonan. Murid tan kayonan tu. Murid MURID. M mangdo. Uning. R ring. Inik. D dumadi. Sangkali yen murid pangnawang unuk yen hidup. Uli dijel tekan yen hidup. Di subuh hidup apa patut gaina. Dijo kalakune lantas di subane buen pidan mati. Tu ne patut rajin tekin murid sing dadi jag lajin apa adane wareg tekin seduk. Paragat lulat lulit maapi engken gaine. Paragat lantas SMS ngajak tunangan sing dadi ketok. Urin tuturung panak cimane kuan nyenah. Panak di anak ampun modern tuh dan wah ngelah genci dan genten anak di tiang lo lap urin di tiang panguyang ape itu ada gitu napi di tiang ampun pidan tuo ugane napi astane hari di tiang duno kenta ada dumun menkengken napi ugane duno di tiang sepeda kan benyilih tuh di kengkene megandeng pernah ajak timpal itu rem deh ben rem kaki itu ada gitu batis angin nyenyak wah
milang ngenuneng bejag kakangwang batis serod-serodan mangkin pianake mangkin mangpunapi antuk mangdo pianak titiange pangjag jadi jo nginut teng zaman kenten manah tu nah tu perlu masih bang ya bing-bingan pangsing kenene teken globalisasi ne nggih tu lurus-lurus mau cana Singyur sang makayati ma bener dakat kadi petakuan sire sang makayati nimitanian ning ulun nu medek kaya mangki apa nana tulisi bapa ning ulun lama kan ning ulun mulai keng mari kanang Astinapura ori sadekala sire ya bapo anangun punang suara jekan ora tu mametan lugro titiang ratu parano kadi mangken titiang pedak iri-kiring ngajeng singih parano duane wentan sewalo patero ketiba ring sikian titiang muwet saking ajen titiang sang Duryodana iya tekocap ajen titiang iri ring Astinapura hari kanyekan ngewangun yadnya mangno titiang persida budal rakinone sakadi mangkin asa punika dagingnya ni Ratu Parana uduh nanak laksana kumaro puyat kita yan samangkana di kapan sirya baponatan paweh yan kita mulai kemari kanang Astinapura kewalau kene nyenaning mapan subumadan tamat pepelajakan di Dewa Jani patut mulai Dewa budal jani kemu kepurini Dewa ring Astinapura kewalau jani ada nyen pican bapone merupo ijazah kewalau sing nyen kertas tuning ada ni hadiah bang bapo kapiningi Dewa merupa cecupu manik apa dakat yang mau tamu ikanang cecupu manik perayatna kita mau boleh kemana kanang Astinapura melang nyenang pican bapon itu naning singgih sang makayatian samangkano para masuk semua sadnyan ye kiranaki nganike yan samangkano anak pasta ada kerungku ni kang pakem igulo nantian memuit amin tei kanang waranu gerak tire sang makayati no yen kita dab-daban jening ninin jani bapo bakal kemu ke peseraman ngeruruh ngambil nemadan cecupu manik bakal picang bapo kapineng sisian bapo nemu kejar kerokino semua bang yang aruno kadewa netroni ngukorapu Yoni kukilo Riang mudayo wah ya kengken cing dibucu nyangklek ke kita ya nemuntu ide perano membawas kapining sang laksana kumaro belut bencing oyong dibucu iya nanang cek mare cang oyong dibucu kade nanang cangunap kene nanang
Jang nak Sujati ni ngeresep pengpesan kadi baos ide anak kelingsir. Nak itu masih kadi atur ide sang laksana Kumaro. Nih bo, jani cai subo masih ngiring ide sang laksana Kumaro, ngiring ide sang Bimoniu, ngiring ide sang Samo, nuna saja dini di posrama. Men kengken ide sang Bimoniu kelawan yang sang Samo icena masih nang. Hadiah nemadan cucupu manik. Kemudian sing mekejang jani subo tamat. Sisian ide parano mekejang icena cucupu manik. Cang man cucupu manik nang. Wah, yen sing awak jabo kene sing dadi milu-milu nu tengah agung. Jani nanang urinci. Cai subo jani lantasan tamat ngiring sesuwunan cai. Ido sang Bimoniu kelawan yang sang Samo. Sang Kalirago dinune Deruno patut melajakan ukudang. Kengkena Melajakan ukudang. Ada keraos catur asramo barakmo cari. Gara kastau, biksuka, wana prastau, nado. Sang Kalirago dinutruno ne patut mau panas-panas. Kemudian dinutruno ne mau panas-panas. Iya, barahmo cari gitu nah. Barahmo artinya panas. Mawenan cingalih popelajan nu citeruno mau panas-panas ci. Gerah kastau, gerah artinya masih panas. Mendan ci subo makuranan masih panas. Apa panas? Asto liman cineka panas. Sing sud-sud cikal ngalih gawe pangidang jeung ngemertaning keluarga gitu. Kita nang benar. Nah jani yang tadi benideh nanang kincai. Bo cisud apa adane nuna saja dini kuran nang aliang bo nake. Nanang pangengaleng lah mantu di samping tu cucu. Nanang nak jegdot san benglah cucu ling pidan. Wah dia ketang ibu nyen mirip cangenyak nang. Iye. Api jenang nak kejelek, api jenang nak kelung. Sing jene luung kan ada nak ngugu, ane usak masih kado nak ngugu kengken ci. Jani kene nake ada cara ngalih nak loh. Ada cara ngalih nak loh nang. Ada. Men kengken carane rumus ne pang tawang. Ensing tawang rumus ne. Jag biar dukun alih ci sing idang ci. Sing jeman ci tunang. Men kengken rumus ne nang. Kene. Obesik irago pang nawang artin metunangan. Artin pacaran. Apa melenang pacaran lawan medunangan nang? Melenang. Yen pacaran artinya pacau dan aran. Pacau dan aran. Benar. Yen ngalih nak loh harus disaling membaca malu. Kengke nak loh ketu asal usul ne pang tawang ci. Apa orang baik-baik tu, apa sing gitu nake. Bok itu lantasan aran dan arane patut irago saling koreksi. Apa dedeman yang nak loh, ci apa deman ci ne pang tawa masih kena loh. Mana nak loh lantas yang deman ke kape? Yang ke kape. Angkala boleh malu bo nak membaca. Do ngalih nak loh ne keto-keto. Pangurang baik-baik ngalih. Begitu maru lantas ada nganten gitu. Ada nganten? Benar. Nganten asalnya ante menyatukan dua insan. Menyatukan dua insan? Benar. Itu lantas ada pecepukan kamu bang lawan kamu putih.
sangkale bendera niragone bendera merah putih. Tuh saat maka kamu bang lawan kamu putih. Jawat di pura ada masih. Di pura apa lamane? Jajo uli barak, jajo gino putih. Satu. Yang ketau. Jajo uli barak, jajo uli, jajo gino satu. Sing ketau. Men subuh ketau masih tukang hebat ngai masih urab barak kelawan urab putih. Tu lamang kamu bang lawan kamu putih. Dasar irago hidup muledo dadwo pangtawangki. Menjani lantas yen nepuk nak luh lantasan kengken carane pangidang irago ngelah perti sentano ne luung manipuan. Ini carane yen ado nak luh sujen dipane sing dadi juang. Wih, kewok nih. Kengke nang pangtawang sujen dipane. Kengke nang mereksa tuh. Tu jak ngelah gen anak. Kene. Di manus nih intip napa? Kengke nang manus di kamar mandi nak kengke intip. Oh iya nyak nyenten dauh nih nyeneng manus nyan. Nyen awang manus di kat keris nih nyen diduntip. Jak nanang jak jorok kan nanange. Waduh kita bo dasar nih maro. Nak mula dasar nih kamu bang lawan kamu putih. Unyang dasar manusia jaruh. Sing ada jaruh ada sing nanang jak ciyo. Do kita boy. Tu nak subuh lumrah di gumi tu. Man benang. Yen ada nak luh kadang di anune. Di anu apa? Nak kita malu. Jak nanang aduh ngeras ke nanang. Dok kita ci sujatin ngeras. Nak nenek nang mula menek unuk ni kengken ci. Yen ada kadang di anune sing dah dijuang ilo dakat tu. Adik kata nang bisa ci mati maluan, bisa niluh mati maluan. Man yen apa? Yen apa? Yen anun cange. Wah, anun cido kadang nge. Kadang anun cidah. Sing yo kadang en kata umpamane yen kata sing masih nak luh ya berpikir nguang ci kengken. Kalau yang nan jaga rumah ngeto, kalau ada nak luh jag juang kan blodor kan kelang pun. Man ben ada nang, ada ben. Yen ada nak luh jalan nyerengseng tu sing nyanang juang. Beliau sana man yang jalan nyerengseng kengken kone yen jalan nyerengseng tu cirin lemo kos boros adik ketau milang minggu meliang sanal ketau artinya itu menyerengseng perjalanan kita serangsang uli di meten kepon nyerengseng uli di bali dangin ke bali dauh nyerengseng dong sing jak kos boros ken sanal. Bukit tau, man ben, yen ada nak lu, bok ne barak dimuncuk ne mesepak sing tadi masih tujuan. Memeh ratu, kene jak buang bangali tunang kene ne, sing wengken tu nak perlu tung becing orang ngardi sentano ne luung, man yen ketok adi sing tadi juang. Yen ci nak jabo sing dadi nyuang, yen nak kesatrio, nak agung, nak brahmano dadi. Apa adane tu? Tu madan nerangno mekudung. Wih, hengsan, do nyeram nang lagut di dalam dengan orang ayah, nyeram ke kita cang sing madi mulih nyan. Beng, tu madan nerangno mekudung, tu sing dadi juang ilo dakat. Di subane lantas cinganten wen bidang
nyuang nak luh Disubah neng anten kengken. mau cukur ci sing dadi Meme. Men yen nyuang nak luh, yen mencukur sing dadi apa kerana sing dadi mencukur? men beleng kuran ci lantas mau cukur ludeh ya sekadene ci ngelah simpan nang jadi pisago sing dadi Ben, melait-lait teng ci sing dadi meme rado. Men kaplak ndak gotong royong ida danen daseng saplar keles ndak kengken sing lain. sing kedo artinya yen ngelait saplar dadi ngelait somah ke pisago sing dadi gitu arti Lah kenana. Ada nak kengken ngelait apa? nyen awang ninja liu cara jani lah tembok nak mit bencinya sing dadi kedo Kedo nang. benar nado tutur nawenange kencai manipuan pang sing cijak ngawak-ngawak ngalin alun meh ora tuh sesunane tuh jani kepicang ne madan cecupu manik oleh kide parano ora tuh parano Pangano karakoangku kadua sakit wini boy kado. waduh nana laksana kumaro pohiyate kita iye kiametan ametan ikanang cecupu manik Aneduh karena kingan iku. kewalo anu peteket sire ya bapa melah kang pesan nyeneng abo cecupu manik kenaning mapan cecupu manik keni mau tamu pesannya nih di kapan tunaneng peryatno ya kira nakingan iku mangke antian mamuit ranakingan Mamuit Narendra. Reng Tapowano Manganyalik. Sige pakulun yang guru pasang kabeh kira takingan ke sirang Bimoniu. waduh cening Bimoniu dewo kewalo ampur yang pesannya nana kebuko bapa mapan cecupune nuduah bene besit idewo kelawan semeton idewone beli idewone sang samo kang wang ngebesit nyenajak daduona nih denya ni dewa sepat kewalo yeki cecupu dah kateng maku tamu temen yeki cening terimanen mangke Ian mangkano para masuk semua yeki ranakingan narimo ikanang cecupu. Nah mogo-mogo labdo karyu pejalan ceninge kemu budal ke jagat Amertapura kemu cening tangkilin aja nih dewone Ian mangkana mamuit daranakingan itu Kadia ngapo ya Bimoniu apa nana warnu gerake siresang maka yati sawiji kanang cecupu manik kadia ngapo tarimanen juga apa yeki penuh gerakan siresang maka
enak mangkian pian dadan kemari kanang abet ian mangkanen do cara ketualen muang werdah koya teh kita enak mangke tuturi ari lampu aking dulu di para yang beli kemari kanang amer tuh oi ngi karatu ya daging asapun ikut di tiang ini kadi pemargen palunguk tokori dewo dah mai dah jalan-jalan iring ide sang Bimoniu kelawan desa kapan nah jalan-jalan anak ngiring ada tuh ngiring wonan dari lampuak si resang Bimoniu kelawan si resang enak mangke lumu kerengku yang sama kan enak yayi singih kaku samua pengai Kadia ngapu mangke ngamet di kanang upaya apan sawiji kanang cacukuman enak mangke waraka kedah oi nge karatu di tiang ojah kadi aturido sang Bimoniu aratu beli agung sang sambo palunguk beli sapun apiang mangkin mepi kayun duan yang cacupune wantah kasiki sapun api yang manut pekayunan beline singih ke yayi ngani ke Bimoniu poya teki ke wale ke samu anak kena yeki kakan apa nih kanang cacupu sawiji mengat ingulun mari kanang pasarama apa ning ulun sampun maweruhur yang ngesari remah pungung dakatan sidang asoran ing kita yan pinih dadio enak pawe kana kena cecukuk di pinakang adi sang Bimoniu Dewo sapuliko bawa sido irako nake walo ampura yang pesannya nana kebuko beli adi di tepangan jani nih beli jamulong ideh kapin ini Dewo apa mawinan buko keco beli subo merasa kenango ditu tenunas pelajan ring itu anak kelingsir mula blog beli dadi murid omonto subo beli mau sahe pangidang jeng alakan ni Dewo sing sido-sido bener pangsing beli lak lantasan budal kemu kedewarwati tangkil kapen ajen beline kaplak lantasan bebeli subo beluk benseng abo bekal lak aten beline iya ni Dewo sing saruang ben giges i Dewo dadi murid duang ya diastunnya ni Dewo sing abo bekal rasang beli sing jo ado tuh nyana bakal duko ajen-ajen ni Dewo ne ketonya nadi yang dadi pengitih beli yang itih cecupu ne tu pangado bekalan beli kemu tangkil kedewarwati sapuniko adi bos ido irak wari wawu samangkana sojar siresang ajari apa samo poya tekijang kadi madu derawo sojar teke wale
angawe karena sule yeki si Bimoniu. Duste dakat yan mangkana sanyante. Natan mawang sanak natan ikanang sisio parawartini ya sama kada. Walu mangkena kerebutang ni kanang cacupu yan sita den tengerbut. Wenang kita mau ikanang cacupu mulai ke mar kanang dawarawat. Enak mangke pidona kena punang kawan. Atuh, ratu duaku. Sampunan cokori dewa merepat ratu. Memeh kengken ponekal dadi ni jadi ratu. Yeh yayi yan sama. Salah penake poya teh. Yan samang kana saat nyante enak mangke ber. Yan makan enak. Waduh. Waduh, kengken boneka tadi dah. Mata makan wong pawisi kanan. Kadia ngapu punya dikit. Wanio ngadapaken sire sang Bimoniu. Natan mawuruh gitu. Hari keperanyanan sire sang Bimoniu. Waduh. Radio pejah sire sang. Kadia ngapu punya dikit. Marasa dan temang kepejah. Wah dia kacarnya sini demi kate kanang cecupu mata makhluk. Waduh. Dia tuh kacarnya. Ratu mametan nugra ditiang sapun api dados nangis. Sang Karyo menangis. Aseguh sire sang Bimoniu. Kawalan poya tengit sapun api ratu. Sing salulaki ngulun namejakaken sire sang sama. Dadi cecupu mata makan uang pawestri. Wuslu mempat aring ni kanan wanir. Kadia ngapo mangke mewarah kelawan sire ya bapak. Niki sampun kebos gangsaran tindak irang pekayun cokori dewo. Mangkin raris cecupu netan keniang.
sampun dados nakluh jegeg tur maning sampun mlaib. Ida iraka sampun seda. Punapiang mangkin mepi kayun. Niki sampun titiang ten Yesida antuk matur napi-napi ring Cokori Dewa. Kadiang apa mangke tuale? Nggih. Yen wantah kangkat atur titiang iring jejak budal mriko kamerta. Sapunapi ja parine kane jag nika jaturan ring dana lingsin. Duaning sampun iwang. Niki kebosang meraga purusa. Yen sampun belok jag ngaku belok. Yen sampun jakti-jakti iwang jak ngaku iwang. Ampun nang sampun iwang jak tinek kang masih iwang. Mangkana tualen inggih. Warah kakena mangkana kelawan Siryaya jak enten aturan dari Mido Yaji men kengkene mangkin Kang Amul ratu pocol ben ratu Kang Amul yan mangkan enak kira kedua dan lu mampu Wardorasi ngelilo tumakol sa muda-muda warna mangke pungolan carita Siresang Laksana Kumara. Arisada kala mulih mari kanang Astinapura. Juga Siresang Bima Sinu. Arisada kala mulih mari kanang Amartapura. Sampun wus amejakaken sira Sang Sambu Nuronatana wania. Mangke caritana Sira Sang Kurupati Nuronatana wania. Mari kanang Astinapura. Arisada kala ngantiakena arisadateng Sutanir Sang Laksana Kumara. Kewalo kan suruda ngelaraken kanang yadnya. Dadi samangkana Sira kang mapenelas Ratu ning Astinapura makengaran sira Sang Kurupati. Sampunaya Ratu sapinasuking Baratawarsa. Subaga wirya siniwi kajerekan dening Sang Pararatu. Mangkana kawistaranira mari kanang jagat raya. Kewalur satu kala sira anangan punang suara cekan. Ngantiakena ikanang suda sira Sang Laksana Kumara. Cara kangku dalam bulu dawa poyata kita. Enak mangke umedek rijang tuan te kaya mangke. Ngaso apaga wirya sini Sang Pararatu